أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمتی حضرت محمد مصطفى بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا امي بحثا صحابيكي بقدر بقيمت بكن اف صحابيه قوم بحثاوي بكن پیغمبر عليه الصلاة والسلام در حق ويدا قوتيا أهل مالا منا. سلمان فارسی امی بحثا مسلمانتیاوی بکن بکا چاوا هاتیه مسلمان بوا. قالی مسلمانا حضرت سلمان وقتی گو مسلمان بو جيرا هاتا قوتن سلمان ابن الإسلام، سلماني كوري إسلامي. دبي جاركي صحابي لجامية آرونشتي بون وهر كسكي ويقو أسكوري فلان كسم كوري فلان كسم بحثا عشيرة خو قبيلة خو كرن. وقتي قو صراحات حضرت سلمان قوتن قو كسلمان تبحثا عشيرة خو بكا تكوري كي تچاواي قبيلة تكيا. حضرت سلمان خبردانك جوار قوت قو أنا سلمان ابن الإسلام، قو أز سلمانم أسكري إسلامي ما قدر قيمتي من شرفا من بإسلاميا بمسلمانتيا. دبي حضرت عمر جي حسا خبردانا واكير قو أنا عمر ابن الإسلام أخو سلمان، قو أز عمرم كري إسلامي ما براي سلمانم. قالي مسلمانا جي سلمان را دهاتا قوتن سلمان ابن الإسلام، وجير دهاتا قوتن سلمان الخير، سلمان خيري. جير دهاتا قوتن سلمان پاك. پیغمبر عليه الصلاة والسلام حضرت سلمان و أبو درداء كرنا براج هبدورا. دو وقتا حربا هندكي دا وقتی کو حضرت سلمان گو هندکا دورا باجیر بکولن هندک کولان گنجکی قوتلی بو انصاریا اهل مدینه دخواستن گو سلمان جواور حسیبی و مهاجر اهل مکه جی مسلمانی گو جمکه جی هجرت کرن واجی دخواست گو سلمان جواور حسیب کرن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حاکمتی دارا ذكر قو سلمان منا أهل البيت، قو سلمان جميع أهل بيتيا. جبونا في قوتنا پیغمبر عليه السلام دوقتا حضرت عمر دا جبيت المال بحرا حضرت سلمان جي دداني دا. قال مسلمان كامي ميزن حضرت سلمان چاوا هاتيه مسلمان بوا امي حكايتا وي بوهي خو بدني دا. حضرت سلمان دبيجي دبي ازگنجكي فارسي بوم ج اهل اصبهاني بوم ج گندكي ناوي گندي جيان بو اجوي گندي بو. دبي بابي من مزني گند بو زنگين گند بو و اشرافي گند بو. كيفا بابم زحف جمرة دهات جو وقتي قوم خدي داي دوام لي كيفا بابم جمرة دهات و روش بروش اف عشقا بابم لسر من زيدد بو. دبي حتى هنگي قو كيفا بابم جمرة دهات اند برداما سوقا قاوا دوام لي ازيل لهندرو بو، يعني ازيل مال بوم از سربس ند بردام. دبي من دست بمجوسيتيه كر، يعني سر دين بابي خوا وكالي خوا اجي مع عبادت ايقر دكر. دبي حتى كو
از بوما صورملي آگر يعني مندهشت جو آگر بطفه دواملي بخصنا آگر عايده مبو نبشف ونبروج مندهشت او آگر بطفه دبي بخشكي باوي مهبو بخشكي مزن هبو قال راوي جمرة دهات جوي بخشي دبي باوي من لوي بخشي دميزانت وفيكي وي جمرة دچني إدارة ما بويت بو دبي روجكي عيشكي باوي مدركت نقها قهري لا بخشا دبي جمرة قوت قوات دبيني إلو عيشم هيا كاتش ديلام هر لا بخشا لي ميزينا كادروما بخشا چاوايا دبي وقتی قوم بري خدا گوزهر ملا بخشا دريدا از لقاي كليسة كبوم ميزان دنگش كليسة تي مگوه خدا يدا ولو او دنگ لخوشيا مهات اچو منابا كليسة مميزان قو نصراني يه عبادت كن لمشت كن كيفا مج عبادتي وارهات وملوا تماشكر حتى قرو چو آبا دبي مجوارا قوت قوم اصلي في ديني لكودري ازي بينم دبي قوت نقو كوكا في ديني الشامية دبي اجي هات ممالي وقتي قوز هات ممالي بابي مجمرا قوت قو كادروما بخشة چاوايا تا چاوا بخشة مديد دبي مسألة خوجيرا قوت قوم والله از چوم بريدم كليسك جديد وهنا كاتيدا عبادت كر وكيفا من عبادتي وارهات عبادتك خوشبو دبي بابي مقحري وقوت من قو ديني تا وديني بابي تا جوي ديني دها بخير ترى دبي مش قوت ولا او دينش ديني ما دها خوش ترى دبي بابي مترصها قو از جدين دركبم وازهرم فالله ببم دبي از حبس كرم دهندرو دا وزنجير اخصنا لنجي مدا ونهشت قو اجمالي دركبم دبي داراك كدا وقتي قو مفرصات ديت مخبردان مخبر نصرانيا رشيان مجوارا قوت قوم قو وقتي قو كاروانك هات قو هري شامي خبران بي بيخد دبي زمانك شو خبردان جمرة هات قوفا كاروانك يه فلان ساعتي هري شامي دبي بشكلكي مخوجوا قيدا جوا زنجيرا خلاص كر وأتشوم قهاما كاروان وأزهات مشامي دبي وقتي قوزهات مشامي دبي مبرسي قومقو أن إنساني قنج دبي باجاري دكيا دبي جمرة قوتن قو اسقفا يقول كليسي دميزيني يقول رابلي كليسي اسقف لجم فلها جقسيس مسطرة رتباوي وجمطرانجي رتباوي بچوكترا دبي ازهات مجمي ومجيرا قوت قوم قو اتخوازم قو از بما النصراني اتخوازم قو الجم تبم اخزمتا تبكم واشتبع المما في ديني دبي ويجي قو تمام ورف الله ببا دبي اتشو مجمي ومخزمتاوي كر دبي قدر الزمانكي دوفدريش چه نبو مميزان قو اب انسانكي نباشا انسانكي خرابة دبي جي انسانا دبي خيرا بكن صدقة بدن وقتي قو اوجي خير وخيراتي خوتين نجمي دبي وا پرا بدا فقيرة اوجي وا پرا شخورة دهليني وازيرا شخورة دهليني ونادي فقيرة دبي حتى قو حفت جير جزيرا داگرت بون دبي وقتي قو مر انسان هاتن قو يدفن بكن دبي مجوارا قوت قوم قو يدفن نكن اب انسانكي نباشا قو چاوا تزاني قو نباشا قوم مسألة جوارا قوت قوم قو او خيري قو وتكرن او پري قو وتانين وتقو بدنا فقيرة ويجي شخورة هلاندن ندانا فقيرة بمقود كا ازي جهي زيري ويجي جوارا بيجم قو كا بيجا بم جهي زيرا جوارا قوت وقتي قو ديتن ميزاندن حقيقة قو ولويا دبي ايدي قو اموي دفن ناكن دبي صلباندن دالا قاندن وبكبرا رجماندن كبر ليدن
yani neveşarte. Dibe zamanekî dirêj derbas nebû, yekî dî ixistine şûna wî da, yekî dî li kilîsê meyzan. Ez mixizmeta wî jî kir elcem wî mam. Meyzan heqîqeten got însanekî baş a, însanekî baxiliyê dînê xwe ya, însanekî dîndar a, însanekî zahid a. Dibe qederekî elcem mam heta got kete ber wefatê de, got wefat bike, dibe min jê re got ya filan kes kat wasiyeta kê li min dikê, tu çi şîretê li min dikê, ez herme cem kê piştî te re. Got ya kurko got ez nizanim got kesî dî weke li ser vî dînî mabe, ama zilamek li Mosulê maya, here wê derê, here cem wî ew îl ser dînê heqa. Bi wextê got ev hevalê min mir, min jî berê xwe da eçûme Mosulê, eçûme cem wî zilamî û xeberdana xwe, mesela xwe dirûma xwe jê re got, wî jî got temam were li cem min, dibe elcem wî mam, min xizmeta wî jî kir, heta got ew jî kete ber wefatê de. Dibe wextê got kete ber wefatê de, dibe min ji wî re jî got, got ya filan kes, tu zanî vat ketiye ber wefatê de, û tu dirûma min jî zanî el heqîqetê digerihim, kat wasiyeta kê li min dikê. Dibe wî jî ji min re got, got ez nizanim kesî weke min maya, lê belê here Nuseybînê, here Nuseybînê filan kesî li wir a, îl ser dînê Henîfa, li ser dînê Hezretê Îsaya, lahiqî wî bibe. Dibe wextê got ev hevalê min jî wefat kir û veşartin, dibe min berê xwe da eçûme Nuseybînê, eçûme cem wî însanî got ji min re gotî, dibe min dirûma xwe jê re got, wî jî ji min re got, got temam were cem min. Dibe elcem qederekê mam, wextê got ew jî kete ber wefatê da, min dirûm ji wî re jî got kat wasiyeta kê li min dikê, wî jî got hera Emûriyê yekî li wê derê ya, lahiqî wî bibe. Dibe ez çûme Emûriyê, eçûme cem wî însanê got dîndar a, min xizmeta wî kir û min li cem wî eşxwere tişuxulî, min mal jî da hevdû, çêlek, paz min ji xwe re dane hevdû. Bi wextê ew kete ber wefatê de, min ji wî re jî got, min got kat tu çi wasiyetê li min dikê, got ez nizanim kesekî got li ser vî dînê heqîqî mabe, ez wan neelamim, lê belê pêxemberê axir zeman, zemanê wî nêz bûye ku were, yê ji Mekehê rabe û yê hicret kê ê Medînê yanî erdeka, got xurmê wê hene, yanî behsa Medînê yê were wê derê, nîşanê wî ez ê ji te re bêjim, malê sedeqê naxwê, lê belê hediya qebûl dike û di nava milê wî de jî muhra pêxembertiyê heye. Ji xwe re here wê derê. Dibe ez jî li Emûriyê qederekê mam, heta got karwanek hat, karwaneka yani karwanekî Ereb hat, yê got tîcaret kirin, ji qebîla Kelba hatin, min ji wan re got wextê got hûn min bibina Hicazê, vî malê xwe ez ê dime wa, wa jî qebûl kir. Dibe ez bi wa re qederekê hatim, heta got ez hatime Wadîlqura, cihekî neqebêna Medînê û Şamê de ya, dibe xayintî li min kirin û ez firotme zilamekî Yehûdî. Ekirme kola. Dibe min xizmeta biyê Yehûdî dikir, zamanek tê veçû kurê amê wî ji Benî Qureyziya hate cemê, wî jî ez firotme wî. û ez bi xwe re birme Yesrîbê, ez birme Medînê, min dît got va darê xurma hene, ew tiştê ku hevalê min li Emûriyê wî însanê got wefat kirî, ji min re gotî meyzan got ew ciha, el wê derê sekinî. Pêxember aleyhissalatu vesselam hingî daweta qewmê xwe dikir di Mekehê de, lê belê heya min ji pêxember nebû, ka di çi dirûmê de ya, di çi aşamê de ya, pêxembertiya wî heya min jê nebû. Çunku ez kole bûm, min xizmeta Seydê xwe dikir. Dibe zamanek tê veçû,
پیغمبر علیه السلام هجرتی مدینه کرد دبی ازی سر دارا خورمه بوم ات شغلیم و خودی من سید من البنه داره بو دبی کرا پکیوی کرا کی آپیوی هات و جیر گود گو خدا عز و جل فلان قبیله بکوجه نها توب بونا هاتنا جم هفدو لقبایه الجم محمد کود بیجه از پیغمبرم دبی وقتی گم اف گوتنا ویسع کر وکا تایب مکد و از ولو لرزیم مگو ازید داره دا بسر سیده خود کبم همه از عجله از جداره پایا بوم و مش زلام را گود مگو کا بیجا چه مسئله کا مسئله جمره بیجا دبی سیده مغیدی و قحری و شقامك المدا قوما تاتشي جيدا سري تبي تشكاتيا تهرى عيشي خوبكا بوقتي قو بو ايوار مراش تهنك خورما يكو مدابون هفدو ومبري خدا جهي قو پیغمبري لي از چو مجمع ومهاجر قد اسبي حساها ما قوت الزلامكي باشي وهوالي تهنا غريبا احتياجا وهيا ها افخر ما مالي صدقينا لجم منن مقوت وزد ما فقيرة ي محتاج مديدكو بهتر حوجيا وبهيا مجورة آنينا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جا أصحابي خورا قوت قو بخون أما پیغمبر عليه السلام جوا خورما نخور چوكو مقوت بو مالي صدقينا دبي مش خورا قوت قومقو اب علامتك يقو هبالي مجمرة قوتي اب علامتك دوي شخصي ده هيا دبي بايرا اسچوم مهنك خورمي دي دانه هبدو زمانك دي دبي وقتي قو پیغمبر عليه السلام شقباي هات مدينة اديسي هات مجمع دبي مجيرة قوت تمالي صدقي ناخوي اوانا هدينا اشترى اكرام دكم بپیغمبر علیه السلام هم جوا خورما خوار و هم جدا اصحابی خوار دبی مش خورا گود اف علامتکی دوای پیغمبرتیه تدهیا دبی پایرا زمانکی دی از هاتم جم پیغمبر علیه السلام ولو الدوراوی را چو مهاتم چاوه من لپشتاویه دبی وکا گو پیغمبر فهم کر گو از المهران پیغمبرتیت گرهم دبی عبایه خوا ولو سر پشتا خدا آلی کی دبی مهرا پیغمبرتی دید و مماچ کر و من کلمه شهادت آنی از مسلمان بو ادید به پیغمبر علیه السلام جمره گود گو که قصتاتا چیا دبی قصتا خوشی را گود حال و مسلم ابن و اشفلان دبری هاتم اف چشتی گو مگوتن دبی پیغمبر علیه السلام کیفاوی گلکی هات و قوتا أصحابيا قو ميزنن دروما حضرت سلمان كاقو هيخو بدنا قصتاوي دبي مجوارة جيقود أو جيمانا عجماي وكيفاوا زحف هات وزحف كيف خشمون سلام لسر سلماني فارسي بي جروجا وبحثا حقيقة تكير لهرجهي سلام لسر سلماني فارسي بي جبوناكو حقيقة علمي وإيمان بحقيقة آني أن إيمانا كامل سلام لسر سلمان فارسي بي روجا كو وفات كر وروجا بورشياندن قال مسلمانا حياة حضرت سلمان بزهدي تقواتي درباس بو حضرت سلمان والدي جكر لبلي دفش تقواتي ودف زهدي نبردا حضرت سلمان د صحبتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا گلک ما و گلک حدیث جیش پیغمبر علیه السلام روایت کرنا و گلک تابعینا حدیث حضرت سلمان روایت کرنا خدا عز و جل تمام صحابیه راضی بی و خدا عز و جل بکی نصیب ما گو امجی دریا صحابیه دا ریا خود دوام بکن خدا عز و جل دو دنیای دجی د آخرت دجی قنجیب دی ما و مجعزابی اگر محافظه بکی خبردان ما داوی
حامد ji Rabbê alemê re bin.